n'abaperezida bangahe batwaye Burundi uwo tubwira mu isegonda 30 nibaje neza na perezida batanu n'abami barimo harimo n'abami bashika 8 ako cya Inosa niyo ngo bati 8 urabarenza ko ndarenza ko 9 urarenza ko nawe niyo ngabo nuko tugiye nundi guharura kwa Inosa turabe ko aza ko ari umuhinga wo gukoresha amasegonda 20 nuko Inosa ube tayari tugiye kuba dutangura let's go. Ego mwezi Gisabo ntare Rushasi Bagasore Bagaza Buyoya Niba uvuge wari we tuvuze Ntiba nitumenye wari we Sylvestre ni bantu ngahe ego batandatu Domicier nuko byamaze kuba birangira inuta rya niyo ngabo rya mbere inza rya mbere amaze kuba rero yishyura batandatu mu misegonda igera kuri 30 ndetse n'uwa kabiri uramaze kuba urengako nuko bino birasaba yuko witegura ubwati ngiye kwishyura ushaka no kwishyura ugasanga inuta urihe mugenzi wawe. Bakunze bandiho Gospel TV twizere ko meze neza cyane mwebwe mwakoze subscribe ndetse na mwebwe kandi mugiye kuba mubikora mwese turabakunda cyane kuri Facebook gendo kandikamwo ndiho Gospel TV ugacufyo ndanditse suivre ndetse muri YouTube genda naho no kandikamwo ndiho Gospel TV ukaca ufyo ndanditse subscribe maze ubihejeje ukaca ugira haje ugakengera ugira ngo uzoba mbere mu kubona ama video agiye kubatandukanye. Reka rero tubahe ikaze mu iganiro citwa ndiho Ndiho Games ni iganiro muzaza murabona hano ndetse tuzana abantu babiri musaze mukunda baba bari mu nkino baba bari mu by'umuziki baba bari mu bintu bitandukanye ndetse ariko mukunda kandi bari no ku rwego rumwe banashaka tubabaza ibibazo bigera ku ndwi maze umwe atoye ibintu n'andi agatora bitatu murumva ko wabina azobatsinze uwa bitatu ariko tuba dufise ihangiro ryo kwigisha abariko baratura bamwe bwe bakunzi bacu ndetse nuko mushobora gushishamo mugana twenga ariko dutwenga twongera twiga nuko rero uno munsi kuri micro murumva ko ni jewe Ngabiriyimana Lionel Pablo ariko ndiho Games y'uno munsi nza ko mfise abagabo bagera kuri babiri nza ko mfise umuntu wa mbere yitwa Niyongabo Charles niwe yatanguje urukino rwa volley beach volley ku mucanga ndetse kandi kino gihe no mumenyereza wo mu gwinserukira gihugu inamba mu rugamba ya volley ku mucanga mwabonye mu gikombe cy'isi cyaberengaye Bujumbura cyari mu bihugu bigiye kwa bitandukanye by'Iburaya byo ngaha muri Afrika bigiye kwa bitandukanye ndetse kandi asanzwe n'umumenyereza umugwi wa Bisoro Volleyball Club usanzwe kinara muri Association ngahe Bujumbura muri Avabe birumvikana ndetse kandi rero arutse no kubava muri formation ya beach volley itabategura ikombe cy'isi gira kabiri giye kwa kibera hano ku mucanga wa Tanganyika. Turakora mu kijye tunaguha nikaze unaramutse abakunzi ba ndiho Gospel TV kocha Niyongabo. Ndabakuje mwese kandi murakoze kumbikaze muri studio. Umeze neza? Cyane. Tongera tuguha ikaze kandi bavuga ngo umushitsi kumwakire niko yisanga muri ndiho Games uno munsi witeguriye gutsinda aho mugiye guhangana uno munsi ko bibazo tugiye kuba tubabaza coach. Nivyo kuko tubiravye murabona ko na federation ishamo uburyo bwinshi cyane gose kuburyo izana abantu b'umunyamahanga aza kumenyereza abantrenere n'abakinyi bacaboneraho mu menyereza akomeye cyane yitwa Javier ava muri Espagne. Ni bidasanzwe ariko twizere ko ugiye kuba nawe witeguye utubazo dugira kuri undwi gusa si twishi ariko nitunagoye bisaba ko nyene witegura kugira ngo wigishe ko adukurikirana ndetse kandi nawe ushobore kwiyibutsa mu mwanya muto cyane nawe turaguha ikaze kandi. Murakoze kumbi ikaze ariko ico nubabwira nuko turavye ngena twiteguye ko ningena amenyereza bashoboye gukora iyo formation iheruka turabona ko ari ikintu kizo kwiyongera turavye murabona hasigaye amezi nka atatu tuvuge hasigaye gusa ngabo mwisho ndatse ku ikintu kitari gito kizo kwiyongera nuko arakoze cyane ko cyane iyo ngabo nawo ngo ariteguye gutsinda Ndiho Games y'uno munsi iburyo bwanje ndi kumwe no mango no mumenyereza wundi amenyereza umugwinsirero ya gihugu wa volley beach volley ku mucanga no mango mubigeme ariko urumva ko umwe n'umuhungu nawe ni mubigeme yitwa Iradukunda Innocent hambavu y'umugwinsirero gihugu mubigeme wa volley beach asanzwe aricegira c'umugwi w'igipolisi muri volleyball wa Rukinzo. Kocha Iradukunda Innocent turaguha ikaze. Ego murakoze cyane kunyakira hano muri studio abandi bashimiye cyane. Nawe turamukiza abakunzi ba Ndiho Gospel TV ndetse n'abakunzi ba Ndiho Games.
ego ndaramukije cyane mwisange nawe ndabashimira cyane kuba nakise hano. Nuko rero bano bagabo bagera kuri babiri yitwa Niyongabo Charles ndetse na Iradukunda Innocent nibo tugiye kuba tuganira nabo ku bibazo ndabafite bigira kundwe biri hano hantu niho tugiye kuba tubiganira ko nizera ko biza kuba bigenda neza cyane ko Innocent nizera ko wazanye fair play kugira ngo n'umutsinda uraza kuba mubarana avuga ati nibisanzwe kuko sanitro bavandimwe. Ego nta kibazo kabisa. Nuko rero ntangwe ndababwira amategeko ya runo rukino guno munsi ikintu cya mbere ndababaza ikibazo hama urakishura mu misegonda itarenze kuri 30 imbere yaho ndaguha imisegonda itarenze 10 yo kwiyumvira kugira ngo uvuga ati mbega je ndashishura bino bintu ndabishobora cyangwa ndishura bingahe nk'akarorero ndaza kuba ndabaza ni nk'akarorero Innocent nibihe bihimba by'inzu amaparti agize inzu wombwira mu misegonda itarenze 30 urashaka kuvuga ati nuvuga 5 niyo ngabo nakavuga ati je nawerenza ko nanjye novuga 6 nawe kavuga ati novuga 7 hama niyo ngavuga ati arabesha ntandwi yovuga cuvuga ati notangure hano mfise chrono ndaza gutangura guharura imisegonda 30 ikwiye utarabikwiza bimwe indwi wavuga inutera yaza ko ribaye ijya niyo ngabo karamu iri hano ndetse nikayiri ngaha yo kwandika amanota yanyu buno ndaza kwanda bazibazo gera kundwi ndetse ndaza kuba ndababwiye no watsinze inyuma y'iko ibibazo biza kuba bitangura nivyo rero naza ko niyo tugiye kwa dukorera ko cyane reka naza ko nzingurire igitabo cy'umwarimu kugira ngo azize kuba dutangura nizera ko ibintu byo gutirisha na kocha ibyo nabyo tumenyereye ntacu nuko rero ndaza kwamera kuri kocha niyo ngabo nkuko natangiye kumakira muri no studio za Ndiho Gospel TV niwe nza kuba mpera ko ikibazo cyambere kiravuga ngo ibikoresho bya volleyball kocha niyo ngabo tubwira mu misegonda 30 ni bingahe ni misegonda 10 ufise yo kwiyumvira igitigiro tubwira ati je novuga bingahe tubwira ati ibikoresheje navuga 5 cyangwa 4 bitewe nuko byumva bivuga uvuga ati je no koresheje umwanya wagira 10 ntigukore ko inotera za ko ari ya Innocent ibikoresho bikomeye no uvuga uravuga igiharuro gusa novuga bingahe novuga 6 Innocent yovuga 6 niyo ngabo urabirenza ko cangwe arabesha bivuge bonda birenza ko kimwe abo bugindwi ko cyara ubugindwe nawe urabenza ko indwi canga Innocent arabisha navyo yovuga jevuze 6 gusa birumvikana ko Innocent rero arabesha agiye gutangura kubivuga ararindira ntangure guharura imisegonde ndetse nizera ko Innocent ari tayari let's go twagiye ibikoresho bya volleyball hariho ikibuga umupira ifire antene umugozi kuko kita corde sigaye 2 tennis agatennis kaya dukoresha umupira n'umupira nuko ibintu bangu bikoje gira kundwi abivuze mu misegonda 20 yonyene inota rya mbere kiba ribaye ijya Innocent nuko turi mwandikira inota rya mbere kuri Innocent ku busa bwa niyo ngabo ariko ikibazo n'umuri gira kabiri ngire kucerekeza kwa Innocent wewe nawe atari yabaje ikado cya mbere naho yatoye ico kibazo gira kabiri nuko ikado cya kabiri kiravuga ngo imigwi ya Primus League iganwa kujya umupira w'amaguru mu Burundi higanwa rya 2023-2024 kocha Innocent tubwira mu misegonda 30 ni ngahe irekira kina muri no mwaka nyene iganwa ritwawe n'umugumwe wa Mukaye Bujumbura sindavuga naho ndakubwiye ikibazo je nugerageje nkavuga imigwi 8 kocha niyo ngabo 8 woyirenzako je mubarire ko bici bore yarantwaye ko tubose ndakwikira cyane 8 yarabesha ivuge rero bivuge kabisa nuko niyo ngabo nawe tugiye gutangura rero nimwe 8 ushaka gusanga inota ribaye rya niyo ngabo bivanye nuko ushaka utayinanirwa ushaka utayitora nuko let's go hariho Vitaro Message Ngozi Bumamuru Kayanza United Rukinzo Olympic Star Aigle Noir na Muso Sugar nuko aje ko nayivuga ku misegonda gira kuri 20 nuko nitagira kabiri ejya
rya koca inosa niyo ngo ku busa bwa Niyongabo twizere ko aza gutera remontada naho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane nuko tugiye kibazo gira gatatu rero ndakibaza koca Niyongabo ikibazo kiragira guca n'abaperezida bangahe batwaye Burundi uwo tubwira mu misegonda 30 niba neza na perezida batanu n'abami barimo harimo n'abami bashika 8 koca inosa Niyongabo ati 8 urabarenza ko ndarenza ko 9 urarenza ko nawe Niyongabo nuko tugiye nundi guharura kwa inosa turabe ko aza ko ari umuhinga gukoresha amasegonda 20 nuko inosa ube tayari tugiye kuba dutangura let's go ego mwezi gisabo ntare rushasi wagasore bagaza buyoya niba uvuge wari we tuvuze ntiba nitumenye wari we Sylvestre ni bantu ngahe ego batandatu domicier nuko byamaze kuba birangira inuta rya Niyongabo rya mbere inza rya mbere amaze kuba rero yishyura batandatu mu misegonda igera kuri 30 ndetse n'uwa kabiri uramaze kuba urengako nuko bino birasaba yuko witegura ubwo ati ngiye kwishyura ushaka no kwishyura ugasanga inuta uri he mugenzi wawe tugeze ku kibazo kigira 4 amanota 2 kuri 1 rya Niyongabo 3 nako 2 ya inosa iradukunda ikibazo cya 4 kiragira guca abarundi kirabazwa uwitwa koca Niyongabo kuko niwe yararamukiwe abarundi bangahe bamaze gusohoka basohokeye Burundi mu nkino zo kwiruka bakazana umudari inosa watubwira mu segonda 30 uvuga bane Niyongabo hari nabo bongera bakuranye nawe bane urabarenza basohotse bakazana imidari baba bakino gihe n'abagiye kera mu zo gusiganwa mu ivyo bita atletism nuvuga batatu inosa agiye kugenda rero uriteguye uri tayari let's go ego nkazamyami Charles witadira muvuduka Francine Gakeme Antoine na Pauline nuko yamaze rero kuba anabavuga ibintu bigenda neza cyane inosa inutagiye rigira gatatu kuri 1 rya Niyongabo Charles ibintu bimeze neza cyane tugiye kwazora cya 5 hasigaye ibibazo bigera kuri 3 birashoboka ko Niyongabo ashobora gutera remontada agakwiza 4 kuri 3 Niyongabo asijari amanota aracahari ikazo cya 5 tugeze ko kivuga ngo abakinya ngo imigwi ingahe ya volley ikina volley urukino rwa volleyball yo muri Afrika yo guseruko yo ngahe wacu nirimo yo muri Afrika yo guseruko East African Community wotubwira mu segonda 30 ngamo murakina musohokana na equipe nationale na bisoro ingahe wotubwira mu segonda 30 bitanu inosa imigwi 5 urayirenza ko cyangwa arabesha nayo uvuga ndayirenza ko ndagira 8 teyinga zida arabesha na ayivuge twagiye reka dutangure let's go APR y'abagabo ari APR y'abagore ariho reg Isagara ipe y'amazi yo mu Rwanda hariho Sky Uganda KVC Uganda 6 Nemo Stars Uganda GSU Kenya Horizon Kenya warengeje mutajya 4 kuri Niyongabo ndetse iradukunda inosa rigira 4 kuri 1 rya Niyongabo Charles dutinda kwiza ibi bibazo bigera kuri 7 kugira ngo ibintu bigende neza cyane ndetse rero namatagira kuri 4 kuri 1 rya Niyongabo Charles inosa niwe ari hejuru cyane tugiye kwazo kigira 6 kazo gira 6 kiravuga ngo koca Niyongabo ni migwa mikuru ingahe capital z'ibihugu byo mwana wa Afrika wotubwira mu misegonda 30 imigwi yerekeye imigwa mikuru capital
imigwa mikuru turavuga amakapitani nk'uko kwa Bujumbura ariko Burundi ntiburimo igitigiri cyane igitigiri cyawo uvuga wewe uzi utubwira mu sigano 30 imigwa mikuru kwingana wewe uravuga ati je no vuga 5 cya 10 cya 80 tijino ushaka kuyikubwira uvuga 5 nosa 5 urayenze ndayirenga navuga 8 tugiye munani ntiwayirenzako ndavuga 9 saza arigwanye ko kabisa icyo ndabirenzako ndavuga 10 kuko yasaga umuheberada 10 nawe ureshikana arabesha tugende n'ijyambere yari guhaye let's go Kigali, Kampala, Nairobi, Cairo. Cairo ntirimo. Cairo ni Egypt tutavuze Afrika y'ubuseruko. Maze kuvuga 3. Kibazo nta gikomereye. Yase. Arasigaye amasomo ngera kuri 3. Yari byamaze kuba birangira inota rya Niyongabo Charles rigira kabiri tujyanike ko amanota agera kuri 4 kuri 2 saza agiye gukubita remontada reka ibintu bigenda neza cyane nuko tweze kazo rigira anamango ni kibazo ca nyuma kuko Innocent afise amanota agera kuri 4 Charles amanota agera kuri 2 kazo nyamare kirabazwa uwitwa Innocent Nimango kibazo cha nyuma kiravuga ngo nimigwi ingahe iki ni umupira w'amaguru mu iganwa rikuru ry'Ubwongereza bita England Premier League yuno mwaka ikombe gitwawe n'umugwi umwe cyatse uwundi n'indi myinshi uwo tubwiye mu segonda 30 Innocent rero uvuga nk'itanu coach yavuga 5 navuze muri football ko nuko 5 twagiye Liverpool, Arsenal, Man United, West Ham, West Bromwich. Iyo ntirimwo iyo yarakorotse muri championship maze kuvuga 3. Liverpool, Man U, Arsenal, West Ham, Chelsea. Araziga amasegonda agera kuri 2 rimwe byarangiye tena ndio games y'uno munsi rero ikabitawukanwe n'amanota agera kuri 4 kuri 3 n'ubundi n'intsinzi ya Innocent Niyongabo felicitation kocha Innocent murakoze cyane fair play mugira nta nakimwe nuko turagukeje cyane kocha Innocent ku ntsinzi tawukanye muri games y'uno munsi murakoze cyane nagenda shimye cyane kibazo mwagi muratubaza nibaza ko bigira twungura ubwenge no mu buzima busanzwe kocha Niyongabo kano kantu ukumvise gute bino bibazo ariko byabyishira wari yumva gute ko bibazo bibazo kano kantu commentaire imwe oya commentaire ibyo bibazo ndabona nk'ibyo twese mu ishuri sibindi kumenya ibintu n'ibindi harageze umuntu ategura umuzungu ndaho amahahandi muraravye n'izabura muravye ma television murano ibibazo babaza ibibazo surprise vuga ngo ibibazo umuntu aba yateguye bicemera ko umuntu rero n'ibintu n'ibibazo d'actualité niko novyita kumenya ibintu vyahariya nkuko mwavuze vya football Innocent aravyishura aravuga ivyantu vy'ama equipe yo muri ntuze muri ya vore akina muri Afrika y'ubuseruko bavuze indoor eje muri indoor si kenshi muga muri maze ya beach nabibasigurira ariko ntaco muga urumva byose ni kindi gihe tugiye gutsinda ntitwazana ubindi tuzoguza nawe tukakubaza ivyo muri beach cyangwa ivyo muri volley sanze yuko muri beach yana mu equipe aba murabizi n'abantu batorana nyene bakamenyana gutyo nyene ariko ivyo abapresident ntibyari muri football ko muga urumva bya football sinobabesha ko hajya sinovuga ko ni professionnel mugaje novuga ko beach volley yarandongoye cyane nuko rero reka ndabashimire cyane muri Inodeo Games z'uno munsi kindi gihe twizere ko umuntu avuze ati garuka muri Inodeo Games muzoza munezerewe cyane Niyongabo ni byiza cyane ko ibintu biraryoshe cyane ntawe kwa mahahandi twari tuzi ko tuzokozwe beach volley gusa cyangwa ibindi gutyo urumva kariye karacamo shaka gusanga ikindi gihe umuntu akubajije muri quartier byoroshe biraryoshe no gufungura shaka ugasanga umuntu akubajije mu gisirikare
cyane komsa oya no gufungura ntufungura bimwe cyari byo gufungura nyene ari bice bibura mu mubiri nico kimwe nuko Innocent nawe turagukeje tongeye kugukeza kandi ariko turanagushimiye ko mwino Ndeo Games tunagukeza ko uyitahukanye kindi gihe ushaka kuza n'undi muntu akakugarika ugasanga n'undi uvuze ati jewe ndi Anibite ndi Real Madrid zitsinda ego murakoze cyane naje nkuko coach mu Rwanda yabivuze ndungutse ndungutse irifoko ariko ndashaka kumenya kana uri kukishura wari wiyumva gute niyo yavuze ati jene numva ko menga nibazo mu ishuri na numva ko ugiye kabisa bona twumva ukitubwira ngo akarengo ibintu ngo by'inzu n'ibihi twese byameze nk'iducanga biradushika cyo ikibazo wagiye kimwe igwa mikuru amakapitali ya Afrika muri Egypt Cairo nuko murakoze cyane rero ino Ndeo Games ibafasha kugira ngo mugende mushobora gutwenga cyangwa mugabo mutwenga mongera mwiga tugere gukomeza kubazana n'abandi umuntu aciyumvira ngo mbe kurikira hazozane nakameso kubaza nanje ngiye kuba ndababaza ariko mugobane natwe mukomeze kugira subscribe mwongere mugiye na suivre ku mbuga zacu za Facebook ndetse na YouTube maze mugiye kubona n'abandi baza hano ushobora ko ari wowe ugize subscribe uzoza ngaha ukasanga nawe uje kugarikwa nka niyo ngabo cyangwa uje gutsinda nka Innocent twashimire cyane rero Ndeo Games Lionel Pablo ndetse n'uwese ndoro munsi yitwa Iradukunda Innocent ndetse na niyo ngabo Charles nawe yatsinzwe ashaka gutsinda ikindi gihe tugiye tuti fair play bigene neza cyane ndabashimiye cyane rero dusuye mu Ndeo Games ikurikira maze turabakunda cyane bye bye ciao ciao